دلی زوزان عمر کنیا تاو آسمانا شوق فدای گل گازی گف منات مانیا از دکم هره یار مرانای گلک بو جگولین کردستانی گلیلکک بو جگلیلکین گلیستانی طفالك بو جتفالين دلستاني لعصماني وليت ستيرككا بنور وروشن بو قوتن بقوتن كلام بكلام وستران بستران خونا كردي درست دليوي بأذيني وعشقا ولات زوزان خوزا وچم جيا ودشت نوالين كردستاني ليدخست او آرامي دلان بو آرامي گلان بو آرامي هايستان و كردستان بو آرامي تيگران بو تخت شایه کانی خلخولی ارتان چیادا دنیا بو زینه تو تخت شایه دکم تو هره طبیعت تا سیرا از دکم هره یار مرانایه آرامي تيگران ان آرامي ملكيان د 15 ريبندان 1934 دا لباجار قامشلو یه روژاوای کردستانی هات دنیای او ارمنی بو و بکردی و ارمنی ستراند گوتن ده دستپیکا 100 سالا بوریدا دما ارمنی هاتن قرکرن کردان مالباتا آرام پاراستن و او جمرنا رش خلاص کرن باویوی قویتی لیکر بو و جیره گوت بو کره من آرام تجاری امکا کردان لسر خوشبیر نکا اگر هنها لروی دنه دیجین بخیرا کردایا لو ما آرام الشير حلاجي حتى روجا داويش تمنيخوا ما وفادار ودل سوزي قلي كرد هاي وقل من وخ ابش دنياي كردستان بندست دج بناي معلوم الكيمش خلق رماي وقت دنياي ايرون نماي معلوم الكيمش خلق رماي وقت دنیای ایران نمایه ای وقت من وقت چه دنیای کردستان بندست نجبنایه معلومه که مش خلق رمایه وقت دنیای ایران نمایه معلومه که جیهانا آرام جیهانکا جدا و تایبت بو هەڤالجێوی وی جنبش بوو و دەنگی وی ژکوراهیە دل دەردکرد. di sala 1966 da malbata Aram ji Qamişlo vegeriya Ermenistanê cihê ku bav û dayîka wî lê wefat kirin û Aram li wir karê xwe yê stranbêjiyê domand û stranên pir xweş li ser Kurd û Kurdistanê afirand. فلکی کانه روش من روژه شب نشوانه درد ملتی کردا گرانه روش من روژه شب نشوانه درد ملتی کردا گرانه ای وقت من وقت چه دنیایه کردستان بندست دجمنایه آرام تیگران به دهان سترانên قەشەنگ و خۆش گوتنە û bêhtirî 12 kasêtan belav kiriye. Dewlemendiya ziman û kultûra Kurdî, vîna azadî û serxwebûna Kurdistanê, rûmeta azadiyê, canfîdayiya Egîd û lehengên Kurdistanê, ev tev hîm û bingehên stranên Aramê Tîgran pêk tînin. سترانên Aram wek çîçekên deşt û dolên Kurdistanê pir û rengîn û xweş in, wek bilbilo
زمان کردی زریا من درد ولات زین شفچو چیای گاوارو به حسرت اریوانه ای دلبره و خملی زوزان ركوم يثرو بانورابو دمعك خيدي ركوم يثرو بانورابو دمعك خيدي تريلمبرتو ابو بابو دمعك خيدي تريلمبرتو وی گوتنین باوی خو دکر ستران هر وها گوتنین گلک هلبستوانین کرد وک فقیه تیران سیدای جگرخوین و دلدار میدی دکرن سترانین خوشکو جهه خو دناو دل جواتا کردان دا دگرتن بلبل آواز و کلام کردیا شیرین آرام باوی دوکچان سیوان و آیچمیک و کرکی بناوی آگوب دروژا 8 تباغ 2009 دا لاتینایا پایتخت یونانستان کوچا داوی کر لیدنگی ویه زلال و خمگین دی حتا دناو مدى ساغ و زندی بمینه بسام مصطفى روداو او دبو لبنتي قرمزينه روكيتي سور وكا هنجوينه نباقچه ما وكا قلاشينه بري باري جبوي من شيرينه او دبو لبنتي قرمزينه روكيتي سور وكا هنجوينه نباقچه ما وكا قلاشينه بري باري جبوي من شيرينه